n'umugabo turatanga inyigisho z'umugabo n'umugabo uri umukobwa turatanga inyigisho turahanura nukuri muze mutubabarira mudufashe kuri icyo kibazo ntituri bisuma nukuri bakunzi bacu bakunzi ba Kwizera 90 TV ndabaramukije cyane n'uyu munsi muri kumwe na Lucky umunyamahirwe dufise umutubire wacu benshi bazi ku izina rya Mama CHAKUBIMBI. Uyu munsi niwe duteramika muramuzi cyane umustar dufise ngaha mu Burundi amaze gutera imbere agiye kutuganiriza ndabatumirira cyane rero mudukurikirane neza kuri Kwizera 90 TV tubahaye ikaze nkuko namaze kubaha ikaze ni gwanyu umutubire wacu twamushikiriye reka banza tubwire amazina yiwe nyakuri amazina abavyeyi bamuhaye hanyuma tubandanye n'ikiganiro cyacu. Nitwa niyo nkuru Donata niyo amazina abavyeyi bampaye. Twamaze kumva ko yitwa niyo nkuru Donata benshi bamaze kumva muri sinema yiwe yitwa ngo Mama CHAKUBIMBI. Mama CHAKUBIMBI rero ariwe Donata uyu munsi niwe tugiye kuganira nawe agiye kutubwira ni gute Donata ni gute washoboye gushika ku ndoto yawe y'ubustar. Byarangoye cyane naragwanye nahuye n'ibibazo byinshi mugabo ne bavuga ati nta kitagira iherezo. Indoto yanje bwa mbere nayishitse ko nabanjije gukinira muri JFS mu gwitwa JFS ndakina maje gukina ibintu byanje bijya ku mugaragaro mva muri JFS inkuru bw'iwanje ntangura gukina ubukomedi bw'iwanje hama nyuma yaho nza kuronko abo twari turi kumwe Ciza Sami na Sisi tuza kuronka umuntu atwizera nyine kuko yabonye ibikorwa turimo turakora aratubera manager. Ubu rero muriho mufise manager wanyu wamaze kutubwira ko mu kugira ngo ushike aho ugeze uno munsi waragwanye cyane none se wabyisanzemo kuva mbere cyane wamaze kumva kumenga urabishoboye byaje gute kugira ngo utangure no gukina utwo dukomedi twawe? Icambere nabikunda cyane nakunda kuraba amasinema ndabikunda numva nange nabikora nabyo numva nange nabikina kandi nabishobora natanguye ndi umwana muto ya cyane ku ishuri twakundaga gukina haba umunsi mukuru tugakina ndamenye ndavati kumbi ndazi gukina aho ndamutse mbonye ahantu nabikorera ndashobora kubishobora. Niko byagenze. Yego cyane rero ndumva umengo uri kurancanga ndumva umengo uravuga ikirundi urashiramo ikinyarwanda duha umuco ndagusabye. Bo icyo kibazo abanyamakuru keshi barakimbaza bo nari nayivuze ryari nakusi ikiganiro jewe ndi umurundi kandi n'umunyarwanda apa wanje avuka imabaye cyute cya rugo imabaye ubwo mama n'umunyarwanda urazi ibyo ibya kera urabona ko mu Burundi no kumupaka mu Burundi no mu Rwanda ni make baregeranye imabaye no mu Rwanda baregeranye muri make yumva mama na papa barashimanye nyine mugabo mama ntiyaronsa amahirwe yo kubana na papa yani mama yavuye mu Burundi afise ndagwanje asubira mu Rwanda wabonye ndahavukira mugabo nkuze no namaze kumenya ko ufise papa ari mu muryango kwa papa uri mu Burundi mabaye ndaza mu Burundi nyine sinasubiye gusubira mu Rwanda. Bakunzi ba Kwizera 90 TV nimutangazo nuko vuga ikirundi n'ikinyarwanda twamaze kuvyumva impamvu ubu rero arishimye cyane kuba ari umurundi kazi ivyo rero ntivyo bikibazo. Turagarutse mu kiganiro cyacu rero nyezina ikiganiro cy'ukuntu atubwira uno munsi hagejeje yamaze kutubwira aho yahereye yamaze kutubwira ko yatanguye ari umwana muto yumva ko abishoboye yumva bikunda ubu rero aramaze gushika aho arangwa aramaze kumenya aho dushobora kumukura aho dushobora kumusanga adresse yiwe muri make. None tubwire neza Donata ubu umuntu agukeneye yo kuronderera heye? Ubu umuntu anyeneye yandondera muri Rukundo TV. Rukundo TV niho umuntu ubu niho adresse mfise muri kano kanya muri no minsi muri no mwaka. Rukundo TV. Rukundo TV bakunzi ba Rukundo TV nimutangwe rero uyu niwe mustare dufise
iruhande y'abandi bose dufise ubu n'umusitari dufise wa mbere ashoboye gukina ibikino bikaryoha cyane, ashoboye kudukinira film ikaryoha cyane, muramubona ni umukobwa mwiza. Ariko reka banza tubwire, ese urubatse canke n'urubaka? Ndubatse. Wow, mwavyumvise, arubatse n'umudame. None se kuba wubatse ukaba uri n'umusitari kazi, ese birakorohera mu rugo canke umugabo wawe nawe asanzwe ari umusitari? Si umusitari, ni umusitari mu mutwe. Iby'akazi n'ibyo muhira biri kintu gifite umwanya wacu. Nje ku kazi ntonda nka 3 mu ndwi, bisigura ko mu rugo nk'imisi 2 imba ndi muhira ndimo ndatunganya ibyo mura cyangwa ndimo ndakurikirana ibyo muhira. Kuko ikintu cyose bivana n'ukuntu wagipangiye, nta kintu na kimwe kidashoboka ngaha muri iyi si. Yego. Wow, ntibimuderanja navuga ati noneho kumburi yari baramuntwaye, umugore wanje yamaboneka cyane ku ma réseaux sociaux, ubundi baramuntwaye, ivyo ntibimuderanje cyane. Bo n'umugabo kandi afise umutima bwa mbere kuko ndabimazemo imyaka 3 hafi 3 n'inusu ndi kwinjira muri ine, byaragoye cyane. Bwa mbere byaramugoye nanje birangora, mugabo twagezeho nyine tubishira nyine ndamwinginga ndabimwumvisha, aremera ndi ntiyemere, mugabo bati nakazi kiwanje, urumva bati nje nakazi kiwanje kandi kambeshejeko. Ni uko nawe ufise akazi uragenda iyo sinzi iby'uburimo no kuki nge ndakwizera ashaka kumara n'amezi sintakubona, kuki ndakwizera nyizere nanjewe muri akazi ndimo, nabo bagiye ku kazi nyizera, bitinda aremera ruhande mugabo uko imyaka igendiza niko agenda byemera, uko nta mpinduka yabaye. Oya. Ese abagenzi, umuryango w'umugabo, ese n'umuryango wawe ntacyo babivuzeho? Umuryango w'umugabo nakubwira ko nibo bantu ba mbere babanje kuma support kurusha umwana wabo. Baramukazi banje mabukwe na sobukwe nibo ba mbere bama support kurusha n'umuhungu wabo. Mu rugo nawo ni ibintu barabimaze kubimenyera, nyine umuntu abanje kungwanya bwa mbere ni papa, mugabo nawe yamaze kubimenyera. Yego cyane. None se sinzi muza mufitanye umwana? Ego 2. Wow, murafitanye abana. None nk'abana bawe nabo ntubona ko bazohava bafata impano yawe canke nabo nubwo baba batarakura urababona gute? Bo buri umwana avukana n'umugisha we cyangwa nakazi ntabwo ati ngo nje uko ndabikinwa ari akazi kiwanje mu rugo hari umuntu yabikoze. Oya, ntawe. Umwana nakura, umwana bati nje shaka kwigira ubuganga, nje nkunda iki, buri mwana wese azakura icyo yumva akunda kimurimo ashaka gukora. Yego. Ndumva umumama mwiza. Oya, nta mwana nzahitiramo. Umumama mwiza nk'uwundi wari gucivuga utoya umwana wanje ntegerezwa kumutwara hageze nk'ibikino byo gukina afite mwana, hageze nk'ibikino byo gukinisha abana, umwana wanje nkamutwara akabimenyera kugira nawe azaba umustar. Oya, nabikunda kuze azabyinjiramo, mugabo sinshaka kumushama ikintu adashaka. Oya. Ego, uramaze kutubwira umwana ntushobora kumwinjiza mu bintu udashaka kandi wagwanye intambara nyinshi. Wowe ubwa mbere watanguye kugwana n'intambara yiwawe y'impano iri muri wewe, uragwana n'intambara kugira ngo ushobore gushira impano yawe ahabona. Uno munsi ariko aho ugejeje urabona uti ahantu ndiko ndagana ni heza. None nubwo ari heza wotubwira hari icyo ubona bikungura mu muryango uretse ko no mu kugira ngo bikore byagufashe umwanya kugira ngo byumvishe umugabo? Yego, tirahari kuko ndakubwiye ko mfise manager, ndavuga ko ndamufise bisigura yuko ko ntakorera ubusa. Uko burya ndaburonse burya buryo mpembwa ku kwezi sindabwishiramo njewe njenyene. Oya, birashobora gushika ugasanga mu rugo harabuze ikintu cyangwa umugabo arabuze, nanjye uwo munsi nahembwe nanjye icyo kibazo nkagikemura. Niko karisho numva mfise mu muryango wiwanje. Ego. Muri Rukundo TV biroroshe ko umuntu avyiyumviriye yo kwinjirayo canke bireba bimeze gute? Bo ntibyoroshe cyane, ntibikomeye kandi biranoroshe. Numva
kwinjira ufise impano yiwawe ukaza ukatwereka impano yiwawe kuko tubwo aho dushitse hari n'abandi bari hasi yacu bashaka kugira aho turi n'ubu yifise uraza ukaza ukatwitura ukavuga ati nje mfise impano iyi tukagushira ku itere 2 3 4 tukabona yuko ugishoboye icyo kintu turakwinjizamo kuko ntidushobora kugukumira Ego none nk'ubu habaye inkundi mu manager yovuga ati je nagushimye ndarushirizaho umushahara wawe naguhemba urumva ko woheba Rukundo TV ukaja mu ntuze yindi mu wundi mugwi oya kontra itarahera sinshobora guheba Rukundo TV nawe kontra yahera umbosi akavuga ati ngoma ndabongeze kontra nahandi nshobora kujya ngoma muri Rukundo TV. Uramaze kuyizera cyane urabona iki kumariye mu bosi mubanye neza cyane? Yego bosi tubanye neza nta kibazo vraiment ibyo dukeneye yaduhereza nta kibazo muri make nta mwidogo urimo ego nta mwidogo urimo kabisa. Tumaze kumva ko ari Rukundo TV ese ugo rukundo kugira ngo murinde muyita rukundo ugo rukundo muvuga mwitiriye iyo TV yanyu mwe nk'abakinyi murarugaragaza ko nzi abastare kenshi bakunda kuba badahuza abastare umwe wese ashaka kwishira hejuru mu bastare umwe wese ashaka kwerekana icari mwe namwe bimeze gute muri Rukundo TV? Rukundo TV turubahana buri wese ni impano yiwe bagerageza kumwubahiriza iyo mpano yiwe turubahana kuko twese ntago twese tungana urumva turetse n'imyaka naho umuntu yaba gusumbya imyaka mugabo dukorana twe turamwubahiriza turubahana turakundana ntidutukana ntitugira iki dukya turonse turadusangira twese muri make Rukundo rwacu turarugaragaza muri Rukundo TV. Maze kubona kenshi hariho igihe usanga nk'umuntu akunda gufata amahore cyane gakunda kwikwegerako bigatuma n'abandi umenga arabakumira ugasanga umenga nabo sinzi ntibibaryohera mwe namwe biba bimeze gute nko ku ruhande rwawe wotubwira ubu ufise hore kenshi zimeze gute biba bimeze gute? Bo byo by'amarore twebwe kwanza mu ikundi yacu bajya abantu pana Rukundo mu kundi yacu baza gutora uko tubonye manager twe tugendera rimwe nta ugenda ari umwe mu ikundi yacu tumaranye imyaka tugoma tumaye imyaka 3 twese turazi cyo buri wese ashoboye nje ndazi nimba bakunda bampaye role y'umumama ndimo ndakara cyangwa ndimo ndakarira umwana cyangwa ndumuje bakamarore ndumukobwa ndimo ndankije cyangwa nkora iki ndagishobora ni nkuko ujya nawe bamuhe azi gukora role yo kurira nje role yo kurira ntayo nshoboye dufise uyishoboye role yo umva buri muntu wese twebwe ko turazanye cyo buri wese ashoboye uya ashoboye iki bamuhereza uko uya ashoboye iki bamuhereza uko nuko twe tubayeho. Ndumva murabikora neza cyane no ku giti cyawe uravuga uti je hariho abantu baba bashaka kuguma baboneka kenshi rero bamaze gushaka kuboneka kenshi avuga ati ihore yije yose ntegerezwa kubamwo isinema yose ije ntegerezwa kubamwo nibikunda kuko twe ntidukora ngo filime imwe no munsi ngo twicare we tugiye kwitetura dushaka kuva dukoze nk'ubuce 20-30 kandi twese ngaho dutegeza kubonekamo naho atakora muri sinema atakira muri sinema hari sezarimo irimo irakora na yose atabarimo hari udukomedi turimo turakora muri ako kanya nimbo no muzi twagiye tugakina duhejeje saa 6 twa turi muri filime iyo filime yo ntuyirimo ufise ibindi bintu ugomba ukorerero bw'ubukomedi pembeni aho ntushobora gushavura kuko watonze utegeza gukora. Mugeze no kugwego rwo gukina filime irimo tu episode canke kera cyane mama CHAKUBIMBI namenyekanye muri sezo turafise amasezo menshi turimo turakora kandi ari kuri YouTube zirahari n'ubu hariyo turimo turakora urumva turakora amasezo cyane kurusha amasinema. Wow, ndumva ni byiza cyane mugeze ku ntambwe nziza no ku giti cyawe uravuga uti aha jewe sinshobora guheba Rukundo TV ikundi yacu ntisishobora kuyiheba. Ketse bo bakase bavuze ati turahejeje umukatapa turahejeje ntidusubira gukorana na mwebwe sawa nta kibazo mugabo twebwe nk'abakinyi tukifise kontra nta burenganzira dufise kuvuga ngo tugiye ahandi. Kiretse bo nyene aba boss ari bo bavuze ati turahevye ntidusubira gukorana namwe cyangwa ugasanga tuze turashaka mutwongere ubyo uko mwadusezeranye bavuze ati ntibikunda twebwe duhita ko tugira
twisepera nyine. Ego cyane mama CHAKUBIMBI, none turi muri uwo mwuga w'ubustari nta bibazo ushobora kubuhura nabyo? Urakoze kumbaza icyo kibazo. Turahura n'ibibazo cyane biteye ubwoba. Kenshi cyane ibi by'amasinema turimo turakina, abantu barakunda kutwima ifasi dukinirako. Turahura n'ibibazo, ugasanga turagiye gusaba umuntu aratwimye, turakwemeye n'isoda akaduhereza nk'ufati twemereye guhera saa 3 gushika saa 6 bazi, ugasanga batwiruka batwatsa inzu yabo na saa 6 zitaragera, ugasanga turagiye gukora ahantu batwemereye gukorera ahantu, ugasanga ahantu ngo haje ibibazo bikini biti, ugasanga uwo munsi urapfuye. Muri make nibyo bibazo dukunda guhura nabyo cyane. Cyo ugasanga twateguye sezo, ugasanga umuntu nimba yatwemereye inzu, sezo adukuye mu nzu yabo, iyo sezo itarahera. Icyo nicyo kibazo cyane nkunda guhura nacyo mu kazi kiwanje. Sinjenye muri rusange. Cyo ugasanga turasabye dukinire nga pembeni, ugasanga baje kwa dukura tutaraheza. Yani icyo dusaba vraiment abarundi batwubahirize, babone ko nta kintu tubatwara muri ako kanya, nimba ari inzu turayibasigira gutyo, nta rasiyo tubasaba, nta mazi tubasaba, tugenda twabitekeye. Turasabye muze mutubahiriza vraiment, muze muduhereza akanya gato, nimba tubasabye amasaha 3 muyaduhe, kuko ni inyungu yiwacu ni yiwanyu. Turatanga inyigisho, uri umugore n'umugabo turatanga inyigisho z'umugore n'umugabo, uri umukobwa turatanga inyigisho, turahanura. Nukuri muze mutubabarira, mudufashe kuri icyo kibazo. Nituri bisuma nukuri. Bantu mwese buriko baradukurikirana kuri Kwizera, murumva igisabo cy'abastari. Sinababonyene kandi n'abakinyi benshi bariho bashobora guhura n'ikibazo nk'icyo. Turabasaba rero, ariko arabasaba muze mubaha inzu, bibavako bibashikeko, biviwanyu bibashikeko, twese ubuzima bubandanye. Nukuri nuko bimeze nyine. Urazi byari nk'ejo nuko Imana twagiye gukinira ahantu isinema vraiment, twe tugiye gukina igice cya kabiri, uwo muntu ngo umugabo wiwe ngo yansi, twaricaye izuba riradukubita, gusa tugira Imana haza undi muntu ufata tubigende twako tuba dufise ibintu nyine dukina iyindi. Rero iyumvira irapfuye, twaratakaje amahera, boss yaratakaje amahera, umwanya irapfuye. Inzu ni ibintu bisanzwe, n'ukuri urumva baratwononera ibintu by'iwacu. Akunzi bacu n'ukuri muri ko murumva iki gisabo, kandi Imana izobagirira neza nimwacumvira. Mbabaje. Duhura n'ibibazo byinshi n'ukuri, byinshi cyane. Muze mudufasha kweli, icyo nicyo gisabisho vraiment dusabye. Kandi murandabivuga iminsi yose. Abakinyi bose turarira tugatakamba, si inyungu yacu twenyene, namwe bafitiye inyungu. Cyane. None ese mukunda gukinira mu gisagara cya Bujumbura gusa, ni muduga ruguru? Bo turaduga ruguru, sinzi. Hari turafise amasinema menshi, amasezo menshi tukunda gukorana n'abakinyi baninde, turayafise menshi, sezo, ifilima, ubukomedi. Turakunda gukinira Igitega rimwe na rimwe yo haronse uburyo, no mu gisagara cya Bujumbura turakinira. Okay, rero ngaho muduze ruguru ama déplacement, kwideplacer cyane, ntangorane nabyo bikunda kubamo? Oya, kwanza banashaka bana ruguru baradufasha kurusha n'abantu bini wacu, n'abantu babakuze. Uziranye n'umuntu kamusabinze kayikwima, mbwo ugiye ruguru umuntu wakaguha inzu yiwe imisi 2 imisi 3, akanakwakira n'injye tutamusabye akadutekera injye. Ntangorane vraiment, by'amatiki nabyo boss kurara bose baraduhereza. Yego cyane, ndumva ni byiza cyane. Abantu ba ruguru nabo ndumva bafise urukundo kurusha bo mu gisagara cya Bujumbura. Batanabiraba rero, benshi ntibanabiraba, mugabo biraba bino ugasanga barimo baratwima amazi. Nasarisha wa. Ni hatari kabisa, reke gusarisha abantu b'Ibujumbura. Reke gusarisha ni iterambere kuri twebwe. Tumaze kubona ko nko mu Rwanda barakina cyane amafilme, amasezo, n'amakomedi meza, kandi ugasanga abarundi barayakunda. Ese kubera iki twoteza imbere abo hanze, abo mu nzi wacu nabo batariko baratera imbere? Kumutiza inzu ukanabiraba, uri kuramukura ahantu aho yoje gusaba
oh ari ikindi kintu uraronka impanuro kuko hari igihe usanga hari ingo nyinshi zifise ingorane ugasanga tugiye gukinira aho hantu urumva ugasanga umugore n'umugabo bafise ingorane muri urwo rugo aho ujya badereka turahe ibi bintu basi tureke ko twamaze urashaka kugenda umugabo ukabona ashize wakinye wakivuga ati ibi bintu ni byiza kweri aho ujya ngo reke tuyirangize hama ejo nawe uzagenda urabe cyangwa wicare ngaho urabe wige urabe inyigisho turimo turatanga uhinduke mugabo ugasanga nimba tuba tubakoze mu gisebe noya vrema nukuri kw'Imana badufashe kibaza kujya kure ibintu byo mu Rwanda muri Tanzania natwe turashoboye kwanza nakubwira mu bihugu bishoboye twa barundi turashoboye cyambere turashoboye kabisa muze muri ibintu by'iwacu nukuri muze mubiraba from mora ndaba rimwe na rimwe ugasanga umuntu araryamye kwibarabara nta n'uwumuraba ntari umufasha ese ni mwanka gushigikira abana banyu bene wanyu basaza banyu ngo murabire ikintu gusa ya postinze ahantu umurabire byonyene hanyuma bibaye ngombwa kandi like no kuri kwizera ndabibatumirira kandi like tu kandi like ugire subscribe sabone naco bitwaye n'ugufyonda gusa amamega usanzwe warayaguze kugira ngo uzuraraba ibintu nta kindi umunsi ni nusi igihumbi basha igihumbi ujya ngaho ukajya kunywa amayoga mugabo igihumbi unteje imbere nawe ukiteza imbere ukanahakura ibyiyumviro ukanakura amasomo meza no muri business yawe broma bigafasha turabatumirira rero kandi like ugire sabone ugira ngo byose bya bindi utera impunga kugira abarundi dutera imbere dushike kure n'abandi batatwibazaho batabitwibazaho babibone igihumbi gusa na 2-3 urashobora kuraba ikintu wagikunze ukagisangiza n'abandi tangura rero musangiza abandi mugira ama like n'ama subscribe bishike kure cyane muzo wamukoze cyane byose subscribe link commentaire na bya bindi byose bikeneye nyine byose ubikore nta kibazo nta mwanya biguta nk'uwicare ku isahani uri kwira cyangwa ushaka kuruhuka umuti ukaraba YouTube uraruhuka ugatwenga kwanza ufite ibyiyumviro urazi kuva mu rugo washwanye n'umugore cyangwa washwanye n'abana ugiye kuri YouTube ugiye kuri Rukundo TV uvayo wabyibagiye ushika umuhirwa utwenga wanika amenyo uhoberana n'umugore kwako wamaje kuhakura inyigisho reka kwikuruga mu mutwe wari mwebwe mwivuruga mu mutwe cyane ego cyane ndibaza muri ko murabyumva cyane muri ko murabyumva kandi muri ko murabikurikiza none rero sha Donathan ashaka kukwibariza ese urakunda umuziki ruhande yo kuba ukina amafilm urakunda umuziki sukukunda gusa ahubwo ngira ngo ndimo na winjiyemo ndawuraramo ndawubyukamo ndawugendamo ndawukunda byatari nshaka kukwibariza nko mu basitari baririmba urakunda nde cyane mu Burundi tujuru turi mu Burundi mu Burundi nje mu buzima bwanjye sinkunda kuvanga ujya ngo ntasi ndamukunda kandi yamaze gusohora ikintu nje umusani wose nga mu Burundi azi ko aririmba ko ndazi imvune birimo vraiment nje ndamukunda we kugira ngo ujye kubona video yo yasohoye cyangwa agiye muri studio kuririmba arimo biravuna birababaza birarusha je nkuko nje sinshaka kuvanga umusani nkunda bose ndabakunda umusani wose azi yuko akora neza ndamukunda vraiment none nk'umusani usanga adakunda abandi bizwi nawe ko adakunda abandi shaka kubaho ku giti ciwe nawe nyene uramukunda canke hari cyo wamukonseya canke hari cyo wamufasha bo ni baba ni muri game ko bakunda kuvuga ngo turi muri game ege usanga ari maririmba muponda cyangwa arimo navuga ikiganiro amuponda mutuka mbwa ugasanga nta mwanga ugasanga nyine ni kinashaka gukora kugira ngo nawe najye hari namwishura usange sinzi kukivuga mu Kirundi mu gisoni no ngo babivuga ngo nimba ni kiki banasema kiki mbwa ugasanga no kumwanga nta mwanga kuko ari basani benshi nkunda kubona arimo araponda musani mugenzi we mugabo kuri nje ko amaje kubimenya ntacyo bimbwiye navati ejo uzasanga bari kumwe cyangwa hari kinashaka kiduge muri we ujya muntu nawe nagenda hari navuga kidubumva nje ndabyumvishe yamututse ndagwereza ninke nkumva ko runaka yatutumva azaba arimo arazamuka kanatsinda no mu muziki hari amategeko yaho
amategeko y'umuziki amaze kuba atabibuza ntacyo biba bitwaye. Oya nta bibuza ushaka utuke shaka kugira ute nta bibuza vraiment uburenganzira bw'iwawe n'uburenganzira bw'abasa n'umuziki ushaka baratukana baratukana vraiment kwamaze kuvuga ngo umuziki ukurimwo ukubamwo ugendamwo ni gute bimeze gute navyo iruhande yo kubukina amafilme navyo n'umuziki bikubamwo gute byose ndabikora kuko ndabikunda ndaririmba ndakina amasinema byose ndabikora buri kintu cyose gifise umwanya wacu. Waba ufise nk'indirimbo yiwawe? Yego ndafise 3 gift kuri YouTube andike gift official urasangamo washa urasangamo indirimbo 3 ziwanje harimo n'ibikorwa by'iwanje nakoze ava yuko nsoro umuziki buri kuri yo channel ugire subscribe care commentaire wirabire imiziki yiwanje. Ni yo bari nka TV yitwa gute channel yawe yitwa gute? Ni gift urandika gift official. Zitubwire titre y'indirimbo imwe mu ndirimbo zawe. Washa mimi natani washe moto ntuzigere wibaza impamvu nahindutse. Yego none nkaho uri kuravuga ati ntuzigere wibaza impamvu wahinahindutse ariwe wivuga washaka kubwira nde byagenze. Urumva navye ntuzigere wibaza impamvu nahindutse ahubwo uzibaze icyatumye mpinduka. Urumva njewe uri umugenzi wanje nuko akundi uzi by'abagenzi usanga turi abagenzi banje tukapfa ikintu mugabo ngiye nkikata kuri wewe ntukibaza impamvu rero naba narahindutse ni wowe watumye mpinduka. Ndapostinga ugaponda ndafuriwinga ugapunda nimba rapari igiti sinda amashami ndimizi ndi bize ndi ku kazi njewe na rap ntituvana mpaka mu butamakazi njewe ndabizi kandi urabizi ko ndi umuhinga ukore dukore dore se gufatanya filme n'umuziki umwanya urawukura he kuko benshi barananirwa gukora ikintu bitwaje umwanya we nawe bigenda gute? Kuri ibyo umwanya sindawubura vraiment umwanya sindawubura kuko nibyo bintu biri mu mutwe wanje nibyo shaka bizambeshe nicyo kintu kimbesheje gushika n'ubu yani ni ikintu kiri mu mutwe ni nkavuga ati umwarimu ikintu kiri mu mutwe no kugenda buri munsi kwigisha abana ari gusa umwarimu no munsi bamuherero mu gitondo ugasanga afise indi yo mu mugoroba afigira kunabipanga nk'ubu nimba no munsi ntagiye ku kazi no mudahita kumva atereka ngende muri studio nkajya mva muri studio nkaruka ejo nzajya ku kazi ejo nimba ntagiye ku kazi ndakora ibyo mu rugo ndabirangiza ngende muri studio umva nibwo buzima mbayemo. Ubuzima bwawe no gupanga ukamenya uti ndapanga iki ndagitangura kikirakurikira iki kirahereza. Yego ntabyo kuruha. None yego umuziki urawukunda filme urayikunda nta kindi kintu kiriho ukunda iruhande y'ibyo? Ndakunda umuryango wanje ndakunda kubana neza n'abantu muri make nuko ndakunda kuba nezerewe nyine ntaca nkene ibintu binkoroga nje n'umuryango wanjye tumeze neza dutwenga mbanye neza n'abantu mari make nkunda gushaka kuba ndi kubaho ndi no stress mu buzima. No stress takibazo ushaka kuyiteza nka ntangorane Bruce Benedet nta kibazo ushaka kuyiteza we nawe nta bibazo ushaka kuyiteza mu buzima. Ibintu binshaka bimvuruga mu buzima ni ikintu kirekeye akazi kiwanje umuziki sinema ibyo bintu ushaka binge mu mutwe ari byo bimvuruga mu mutwe apana ibindi. Okay none uramaze kuririmbana n'abandi ba star ibyo bita makorabo cyangwa uramaze kuririmbana nande? Uwo maje kurimba maje gushika uko nje wahanda kubwira sindaja hejuru ndacari umwana urumva ndacavura muno ushova ati aramfasha mu kwavura naba narakuranye indirimbo nayo ni Prata uwundi nawe witwa Keido. Kede no tugomba dukorana tuzibiri washa no tugomba gukorana twakoranye n'indi igomba kuza iri mu buhinga bw'ibyuma nawe niyo tugomba gukorana. Urumva nta bandi basani mugabo uko bigenda biza Imana iheza gihe ejo nzakorana runaka uwo numva nkunze nshaka gukorana nawe nkorane nawe urumva bizayivana n'ukuntu bizabigenda bimeze. Uzagukunda azaguhamagara
mukorana indirimbo ndiwo nzakunda batuye umuntu ngiye nifuza ko dukorana nzavuga ati ngiye shaka ko dukorana. abakunzi ba Kwizera 90 bo bariko baradukurikirana bobo hari icyo wababwira? Abakunzi ba Kwizera 90 ndababwiye ati turabakunda cyane, Kwizera bakunda cyane, mugire subscribe, commentaire, share, mwirabire ibiganiro bishasha bya Kwizera 90 kugira muze muraba buri umusani wese ubuzima baye mumenye, babazanira amakuru atandukanye, abantu bafite ubuzima butandukanye, tonda subscribe ubigirabire neza cyane. Mama CHAKUBIMBI arababwiye ati gira subscribe, ugire na like na share kugira ngo ibiganiro bya Kwizera 90 bihore bigushikaho akanya kose uko haje bishasha. Wa mbere kizaje kigushikaho ubwo nyine Wow. Kandi subscribe rero, turabakunda cyane. Mwari kumwe na Lucky umunyamahirwe hamwe na Donata Mama CHAKUBIMBI. Turabakunda cyane. Ciao.